Hallelujah, kanisa. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, church. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus. Amen. I can feel the spirit of God in this place. Amen, Father. The Bible tells me. Amen. Hallelujah, church. Amen. Oh, Jesus. Makofi kwa pasta kijipanguza. It's Jesus work. It's the Father's doing. Namangathagia. Wote odo maugaga no guchocho. Can someone say amen? Yes. For the pastor. It's a blessing. Ah, Jesus. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Thank you, Lord. I receive the blessing. Praise the Lord, church. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. We know very well. Kejaria Gikuyu. Daure. We taura. Jesu akumio kanitha. Amuka igami na kanitha. Kuri akomo reke jerie Gikuyu. Tika kwaja gajibi. Itakiri Mungu. Agona ndo kwa group of schools. Ochocha. Good. Just wait. Kanitha nĩnjokeirie Ngai ngatho muno. Kanisa tunarudisha shukrani. Ndarora guhana. Nikiangalia venye ninakaa. Ndarora kihoti kile ndina kio. Nikiangalia ile kiatu niko nayo. Ndarora kiratu kile ndina kio. Nikiangalia ile kiatu niko nayo. Gacokeria Ngai ngatho muno. Ninarudisha Mungu shukrani. Ndarora kulia Ngai andutite. Nikiangalia mahali nimetoka mimi. Hallelujah. Amen. Hallelujah, church. Amen, kanisa. Hallelujah. Amen. Nirekeide mwira kanitha. Wacha niseme kanisa. Nitanaonoka. Kabla aokoke. Tathiaga na matatu. Alikuwa anaenda na matatu. Dale murogi. Alikuwa mchawi. No leo. Lakini leo hii. Viana gari yako. Ninaendanga na gari yangu. Kanisa. Taikaraga nyumba ya kukomboa. Alikuwa anakaa nyumba ya kukomboa. No mothe. Lakini leo hii. Mothe. Lakini leo hii. Mothe. Lakini leo hii. Jikaraga gwakwa. Naishi kwangu. We maundu magani moroera we. We mundu oe moru. Tagwa ni we no oe moru. Okora mapasta mayari. Ruwe ni oraria daure. Utaure. Mapasta yamekaga ki? Mapasta makona nginya facio. Ni ma interpreter na facio. Tafsiri ri. Ni aranyita. Interpreter mpaka facio. Runo gwita nyita githungu kiiki. Aya, ruwe ni orahujia. Jiki atia? Ujia. Facio. Yes. Bwana asifiwe kanisa. Kanitha mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Kanitha mwathani agocwo. Na yeye Daudi akasimama. Daudi na akirugama. Akasimama. Daudi omerwo. Daudi. Mwana kiomerwo. Daudi. Ndungata yake yomerwo. Daudi. Daudi. Daudi akiona maitho. Kanisa. Kanitha. Nakumbuka Daudi akikinya handu akirira. Nasema Daudi akikinya handu akigia na homa. Daudi agitheka. Avudimire. Mekole pastor. Muthungu angiuka. Ma interpreter ga indo. Arĩa metuaga matiwe githungu. Aya. Tatuikaga atiriri. Mbere ono rikitie kwaria ni gataurire.
Unagatira menyo urauga atia. Church. Kanitha. I come today in this place. Ndiroria tiriri. I come today in this place. Nimwendete Uhuru mugathura Raila. Is God your personal savior? Uhuru Muigai wa Kenyatta. Is God your personal savior? Uhuru. Now my question is, will you go to heaven? Kana Uhuru nimugamutwara akorwe hare aya wa mbere thaa igiri. Will you go to heaven? Thaa igiri iguru. Today, hare on top thaa igiri. Either one person or two people will get salvation. Ni Uhuru na Ruto. Matuweke omwe kana eri. Matuweke omwe. Leuka Tim. Eka tahujia gwani hare to mundu tu haraja. Hujia na gikuyu. Ni makinya handu. Oyo uraria ri makahomania no yo ungi. Si ndio hiyo. Riu akamira akaritie ri. Oyo ungi ni. Ona ndaramenya hore araiga. Kanitha bwana. Kanitha kaini. Kanitha mwathani. Mungu anasema kanisa. Leo hii lazima watu wa Mungu. Leo lazima nakwambia. Wapi makofi ya bure? Aire tu nio mahegeza gona makanga. Kwa taru kuraura. Na tu ikaita gari ni. Uwekira gari na vyo vyo no igwa taoni ni wega ni anirwo wega. Mweki Katalani 50. Mweki ndawa ugoto no jona ndo yuko na mweki. Hasira gyo kana yo vyambagiri maisha mweki. Katalani zima na dola na umoja. Ithora itimono, ithora ikore ene. Ithora ina kore ene. Leure. Riu na wikira ngari wega muno waigwa ni 50 zima githrai mweki we 50 kwaje ndo ringi ni kuraura ando bara ni thuku riu na mwakinya handu ukaigwa ero ni ukaigwa conductor uga 200 kutoka hapo nyuma afro airetu ni athaka pio othe no mangiweterera mateko igwite macongi haga othe wana thitu wega tukate gari na makeup. No like maigwe na meko igwete ni 50 maigwe hara thutha 200 kutoka hapo. Masongiaga hau 200 kutoka hapo nyuma. Ukagoye tukoria 200 si ulisema ni 50 tukiwa tao. Oyo akoiga kwa jaru riu moragia tono mona conductor ni magaruka ri mezi ya dereva ni gucoka mwena wa deresi ulisikia riu dereva no mugaruka ru pio na ndio kai ni rugamire dereva no uga wewe madam ni ukweli alisema tukiwa tao augira 50 taruta moto wakuja. Ndio gari erugamite are Maria maumeta nginya kou. Riu ni gari rugamite. Dereva githe ndo iguire. Iko kaine tu na ni gatheru kaumia mutu ogwo nja. Dereva akera augira 50 to tukiuma tao ni uma Nissan. Riu mwe meri ni. Ndio yage agoro. Kai tu kauta mutu ou. Kono ule mai mahana makaba takiri tukia Nigeria. Makaba gate muschuire ya Nigeria kaba gwate. Mr. No, dogeka. Igwa anstu. Iwe ndio, na no kinya orehe. Na yo bikwa ndwere o kinya marehe. Nizanio na mundu wa uku, no na ndu amakua mundu ng'ong'ore akwagia mai maingi tauni. Ugatwa ndungihituka. No mani kwedi nyona akandicyo kiruta wira ucio kinya ngaciiririria. Wonete mawendo wa kwiriria mundu ta Avril. Wacho gukona chokoratu. Imwete u. Ukigwa to ngithi handu wire chokora ikuhe nguo. Wala mwana hara kwa enyiteire Avril. Warora ma.
hane chokora enyitire Avril nu Avril ni mweru na chokora ni njiro biu riu ona nginya ta Avril akeirwo gikegi-ini gia thitima Regetriza amugeithie na kwa muthenya wa Friday tugacemania guku tukeke tukene tukeke nginya Kingei live ithi na mbere Papa twehererie ngige Papa twehererie ngige hamwe na memenyi Papa twehererie ngige niguo tundereme Papa twehererie ngige niguo tundereme Mwigire wahiga iguru kwege pura nako gekige memenyirire aga indo cito iratũmathaga tugatwenyihia tugaroroke nĩguo twehereria nĩkĩo tũhoya twenyihĩtie twehererie ngigĩ Papa twehererie ngigĩ twehererie Papa twehererie Papa mwena tũgũthaitha Papa twehererie nĩguo tũthereme Papa twehererie ngigĩ twehererie nĩguo tũthereme